Kilomita 70 kuuma tauni ya Kitui nikuo Peter Maundu anyitithitie thinga urithio uyu wa nguru mugunda-ini wake wa eka 5. Makiria ma nguru 1000 nicio aigite guku, akiuga ona hothitio makiria ni tondu mugunda wake ni wa mahiga. Arauga ambiriirie wira uyu thutha wa uritu wa urimi wa irio kurumirira umuri ukoragwo gicigo-ini giki. 05 nilianza pale na nilianza na kobe wachache. Maundu aigite nguru mithemba 3 iria aratwire endagia mabururi-ini maria mariaga nyamu cia muthemba uyu. Ninafuga pancake na leopard. Inchi park pia wako lakini sio wengi kwa sababu market ya inchi park sio kubwa. Arauga uritu uria umanaga na urithia wa nguru ni kumathira nguru ici gia kuria undu umwe na kuihe ugitiri wa kuigana ona gutwika ni wira angitira amu ni ohotete kuhingia mabataro ma family yake. Kwa zile ninauza tuseme sana ma America, China na German. Inategemea nchi huwa bei sio moja. Yeah. Najua dola inaenda juu, inaenda chini. Sana saa nyingine unapelekea mtu unajua ujui, manake unapata market ni mtu anasema nataka. Saa nyingine unaweza umpelekea na akose kukulipa. Nguru ici endagia yakinyia inji 8, o imwe yayo akendia gatagati ga ciringi 1000 na ciringi 15,000. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Aingi wa nyamu.